oro bai baksa oro gedal phai maman bagai te puilano hambai maruo bai naishano bano dini o program invite khai mani o program khai yang tini kebangma okra agiwo dofani bagi samung khaine ro bai malai kha te agini jorao to jeng afur ro ajaya ko ase saiman ya ase experience gare ya je khana amar abo jeng chini okra ro khugo khnao ang abo khana ka je kaisam te he jorang kha je jorao chini madam gita song dignai kanani bagi Bwrwirok movement rok ma khai ka nai dignai ro kanibor college ro ma thang amte hai ro ma bele inspiring abo jeng saime te jeng a jora ro to ha khai da ma khamo so a jorawa moment to je jorawa ni Bwrwirok le bagi ase protection kare khatore borok do fana hamjagi amti hai step rok na ha kha ne tini ang borok bai baksa borok ni part ang phaimang khabon bagai ang belai no sakno kepal ka hamon sugo nte Bwrwirok ni logi tamu sayang ni tong abo to chung beba Bwrwirok or tong nai saimano ani sai experience deja hai phano chung chini logio hamyang phano chung Bwrwirok kha just phano mani rong na chung thomna ni chai tong lai chung abono sungsar ni biskang lo tubuna ni na after ke ang jehetu o mek o field sam khai tong ba kebang jora chung jefer kono cases ro deal khaina ne go khoroksa Bwrwirok ni logio kebang bishiro me chayang ni tong kha pia proof kare ni bagai bo justice mind bo bini logio ain obo khai mai justice man yang thang because binara proof bahai ke kare himale kabo khoroksa Bwrwirok bishi rong satok jagai tongkha no khungo bini husband phano bini no just man bono bui tongkha ke bo abono tam khai bini sak berawai phano bo doctor thanga amke doctor no kono din ho khlogi saglang jani husband aro bukha phi amo belai no nangmani chung tumo amte ke kono dino phano violence face khai tongkha satok pi to face khai tongkha abono bagai chung jorao amte heng thanga chung doctor ne thangna nang thangka doctor ne thang pore chung okno clear ke sathai je ani jo injury bani jo kesa abo ani husband by ang yakti sajaman bagai ang gopor medical abo steady de tai abo sima by abo ya je husband no loge no ke ba arrest khai klang khana ne but abo chini bhobishot ne bagai nangli thangta jeng saime ya je future ching loge ta mongi thangma pi abo kaisi chini loge wo proof hai ke to torogi thang suppose pong ne pok jeng tabo chini husband juno rang cha logliya bo kubuni jagao kubuni Bwrwirok fen thangi paikha a jorao chungno sabon nai chini logi je busa tonai bono sab pushi nai gangka ba husband ni no daitto tabo husband je pushiya abona pa to chung proof khaina nangnai husband je tomong sidra tongoi tong abona chung easily proof khaina ga chung tamo namke chini ora jo medical proof aborong na chung afro chubanai chung phunogi mannai je o chungno bishi romai chini husband amte ke satoge phai tongo so abon ya golo tabo amte he moment to thang shoi ke jebo kubuni Bwrwirok ke bo thangai paikha jetan bagai ai loga ang tan bo sabuti ro suffer khai tongo ga proof hisab chung medical phuno ka ja husband bumane aboro ga chini ro light te kheno chung easily chung justice mani manota tabo rang pushane phaisin tike chung maintenance mani man aboro no maintenance o maintenance le kasak shape to chini lowo belai na nai thobo tabo maintenance puila ni kaini type ne bolte kuno case ho husband eba wife saboni chachaya abo prove ni asaka wife to chole na nangnai gabo ni bagai interim maintenance kaisa ngrau angke case cholite olo ya golo thangai main maintenance case ni jajna pora sabon reply asa maintenance mane thangai Bwrwirok besabo maintenance mane jesi jorati bakkai jaya jala besanga ke 18 bosor ka esa maintenance man ngkamte shape chini law rok chono rezak tongo jonga borong use khai mana jonga borong tebo tongo domestic violence rok gabama jorao chongam te ke wanchu ga angan husband against ta tab case file khai rugoi an husband tumo ano divorce khai rekha eba kheba ani husband ano tebo book hangke besango afur tamunai bukhari phan ki kangka tamunai gangte o jago buchin ki dina ni ko gya
domestic violence ta monai kaini way te the jeng justice manu kaisang kha jeng jechi ni busai jeng torture thaimani aboni bagai jeng no dondi result nai compensation result nai aboni logio bo tin je nangmani tabon nok kringi to khang nok ni shape bo jeng no rui renai court order khai inka aboni logio punishment tumu runa nangi to husband no ngke abo bo rimam tabo husband o case man ya gula taisa samo sam khati ganga ta mone fro ngangke jagio bot dushingai being against agino order khaija baga punishment mane peta botase repeat khaijanke a punishment te bari ngaka o jagot se kidinani podi obong khachini domestic violence ni side ta kaisa kachinoro cruelty ni kaisa tongo যেটা চিনি আগিও আইপিসি তন্ত্র 498 এ ও খবজাগো ও কেস বো জেনারেলি বুরি রঙি ফাইলো ও কেস হংকা নংনি নি হাজবেন্ড ওনা আসর লেভেল টর্চার খাইকা जोंबोनो पनिशमेंट होना नांगो गांगा जोंगो ओ सेक्शन एडिशन टिके जोंबोनो पनिशमेंट रुइमानु ताबो ओरा कक थायोनो अमते हे केस रो खाइगांगा चिनरो रां पैसानि बेपारो थां आमते हे रो वानसुगि बकबांगा बुरि रो याप्रि बरो बारो गाया बिस्कां खायना ग्यामो गांके ओ जागावो बचों जे चिनि लीगली नि शेप रो बसो एबा खेबा baksa advocate ro kok sale mano baksa advocate amte he tongo je boro sikang buila rang nagra amte he issue ro bujile amte he no claim amte he ro no rang pusa ni matter no simi tui no sagno salbrum brum no chobre kaisi jago kupung rui kaisa torture beke suppress khaja tomane siklang jago tomane abo chaya because saini aur joto chung buri tini present tongo kabang ko jara amte he ang jesu ani o e jo amte he bonu kha je Kebama beriro dofani samo kaina mo turjago pia borona husband borona allow kaya. Kebama kaham steps nana mo tungo samo kaham kaina mo tungo pia husband no kilo. Apte hai. So o mani rogno jeng kaisa mani buji thai. Khorsa berai khorsa chalani wife si bini gulam yabo. Wife by husband borot saman nungu equal nungu. Husband is just right tongo just man thai tongo. Wife ni go same right, same man thai, same borong tongo. Just like husband. Gabon bagai jeng sak ni bagai, sak ni imang ni bagai, sak ni man thai ni bagai. Jepur kono jeng bus kalong thai, jepur kono khada ke jeng fight thai. Jini sak ni bagai. Jepur jeng sak ni korang no sak ni right ni bagai jeng korang tisai mana afro jeng dof ni korang go eventually jeng tisai mana. Gabo. Abang kacini law ni phajing Dek cikon mekon nukhung go jeng man. Kabo obono kari bachini buri ronge logi buri busa ronge logi baka ba ma chaya angman chung nugu. Protection is high ki bonai lagi. Buri ro kabo molestation khai jago, sexual abuse khai jago. Kabang ma jora buri ro nini rape khai jago. So jaga wo chung buri rong no da chaya ni bos wan sunai. Nakaba oh crime je action angkha a victim ni logi a action no chung chaya ni wan sunai. Khorsa buri rom ni kong belen chaya angkha. Pia bin logi je action mani abo justify thaya je o buri ni logi omok ngani de bale. So o jaga wo chini wan su thai o jaga wo chini government rong ni phajin te kabang ma bas kang ro jate chung government ram te step nari man na te protection ni phajin te protection is site chung buri rong bahai ke chung protection re man nai au chini law section tongo rape against to pias rape commit ni thangmani ya go law khorsa buri ni phola busu level of hurt ni thangna bin phola se thai thangna bo saksa no nai me yang ni thangna go manai jabin log jeni loge go bos buji ko maya bo ka tabo o jaga wo chung protection re na ni tangke kabama shape ni jaga wo chung police no ekdom actively chung borna patrolling khairi tong thai amte kabama step chung government ro nari man thai cameras ro facilities cc cameras ro facilities proper lighting amte hai so amte hai ro chung mo shape step ba legislation chung fly re thai chini government ro ba chita chini bori ro khlai mano abor ne tabo tebo important kok jeta
जों ताकलाय नि थीम बो जे चिनि इंटरनेशनल वुमेन्स डे नि ताकलाय जे थीम नारमने ताकलाय जे बथमा नारमम नाबंखा राइट्स जस्टिस एंड एक्शन अबरंगति और मानथाय ताइनि जस्टिस मीन्स एक्चुअली I'm किसी से अपन इक्को को ट्रांसलेट है मैं तो बट जस्टिस अंके ताई एक्शन न तो ये अपन बाकी इम्प्लीमेंट है सो और जगह वो अब देखे साजा हो जाए ताबुसा जोड़ा बरी रोंगनी जब प्रोटेक्शन तो माने अपन कहाम के बरी रोंगनो प्रोवाइड खाई जाए यांगी तो बरी रोंगनो कहाम के रिजाई यांगी तो लॉ नि फाइसे जे प्रोटेक्शन कहाम के रिजाई इवन ताबु चंग साना तंगा रिसेंटली 2023 2023 कैसा आइन तो बुझा खा जे जगह बरी रोंगनो रिप्रेजेंटेटिव बंगानी बागै मिनिमम 33% पार्लियामेंटो बरी रोग मातो थाई 33% बोलते न और ताबो रम दे चिनी स्टेट नियो जोइरंग था स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टोटल तो 60 सीट 60 नि 33% गागनी नेंगनाय 19 टा फिया चिनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जों नाय थांगा चिनी बरी आरो बरी रोग मात्र 8 जन से तो चिनी ताबो और पार्लियामेंटो 545 टा सीट नि बिशिंगो प्रेजेंट आई गेस 540 only 540 is on MP तो ना अब 540 542 MP नि बिशिंगो बरीरो 100 जन था काया फियाव जागा वो बरीरो ने रिप्रेजेंटेशन 33% तो ना फिया 33% काया तब चीनी पार्लियामेंट और बरी मात्र 14% सीटो 14% तो बहुत जागा वो लेकिन हुई तो ना बहुत ज़्यादा बुरी रंगों उसलुली तोंखना जब हम तो आंसर में अगर बस फेस है क्या ना वो चला भाई बुरी जेफर चला रंग ग्रुप कैसा ना बुरी खरंग नेबे खरंग था जेफर पॉक सना नहीं थांगा बुरी ने ओपिनियन ना जेफर पर साइड तो जाओ नॉर बुरी नॉर छिया जंग चला रंग सना जंग चला रंग से जो तो मैटर ना तो ओपिनियन देना नहीं गांव का एक कम ना जोड़ा होंगे सो माइंडसेट तो चेंज करता है आ मेंटालिटी ना चेंज करता है इनके आबोनो तिनी अशालो अनि पक चार मुंजतो ने थानियो बाकी जोंजतो बुरी रंगनो फान गनां जोंजतो बुरी रंगनो एम्पावर्ड नो ऑलरेडी जों वुमेन रो एम्पावर्ड चिन रो पावर तो कैपेसिटी तो प्रॉब्लम को नो जे जोंनो सुजुग जागी आबोनो फुनुनानि चिन कैपेसिटी नो फुनुनानि चिनी बिसिस एलिजिबिलिटी तो बिसिस फान तो बिसिस और चिन क्वालिटी तो आबोनो फुनुना जोनो शेप जागी गो शेप जाते बस काम ले सालों को चल मान थूं अब तो एक समाज चल पीनी चिन खाओ ना लगना हम